Empat delegasi Aceh Sumatera National Liberation Front atau ASNLF, yaitu Asnawi Ali sebagai ketua delegasi, beranggotakan Yusril Abdullah, Yusri Talib, dan Imran Abdul Rauf. Empat warga negara Swedia keturunan Aceh ini menghadiri sidang PBB urusan minoritas yang ke-8 tanggal 25 November tahun 2015 bersama sejumlah perwakilan negara dan bangsa-bangsa minoritas di dunia. Pembicara pertama, Imran Abdul Rauf, membacakan pernyataan atas nama organisasi Swedish Achenese Association atau Persatuan Masyarakat Aceh di Swedia. Generasi muda ASNLF ini menyorot sepak terjang pelanggaran HAM di Aceh sebelum atau pasca penandatangan MOU Helsinki yang dilakukan oleh TNI maupun Polri. Pembunuhan warga sipil tanpa proses peradilan masih terjadi di Aceh. Begitu juga dengan korupsi, juga jadi topik pembicaraan di forum internasional itu. Ladies and gentlemen, my name is Imran Abdul Rauf and I'm from Aceh. I represent the Swedish Achenese Association based in Sweden. I would like to raise the issues of the role of Indonesia's police and its excessive use of powers on minorities, particularly in my homeland Aceh. Just 2 months ago, Aceh marked the 10-year anniversary of the conflict's end. But despite promises by Indonesian government, this has been a lost decade for tens of thousands affected by the conflict, and the authorities have shown little interest in addressing past crimes. 10 years on, Aceh is still not a safe place to live in, and nothing significant has changed in regard to the behavior of police and other security forces. This is due to only single factor, impunity. In this regard, Amnesty International has repeatedly revealed that despite a decade of supposed reform, Indonesia's police continue to be implicated in beatings, shootings, and even killing unarmed civilians without fear of persecution or sanction. Sementara itu, Asnawi Ali sebagai pembicara dari ASNLF memfokuskan pidatonya tentang peran polisi dalam menjalankan hukum dan tantangan-tantangan yang dihadapi minoritas di seluruh Indonesia, khususnya di Aceh. Menurut ASNLF, ada 3 faktor yang telah membuat Indonesia gagal sebagai sebuah negara, yaitu kekebalan hukum atau impunitas, korupsi dan budaya suap dan pungli. Asnawi Ali menunjukkan bahwa penegakan hukum dan impunitas merupakan hal yang sangat sulit untuk Indonesia. Kekebalan hukum terhadap para pelanggar HAM berat yang telah membunuh, menyiksa, dan menghilangkan ribuan nyawa rakyat Aceh selama 3 dekade konflik yang tidak pernah diadili, apalagi dihukum, kata Asnawi di depan forum internasional tersebut. My name is Asnawi Ali and I represent Aceh Sumatera National Liberation Front or ASNLF. I would like to draw the attention of this forum on minority in the criminal justice system and its challenge in Indonesia, especially in Aceh. Aceh is located at the northern tip of Sumatra. Aceh has been in conflict with Indonesia for more than 3 decades. In August 2005, Free Aceh Movement and Indonesia signed a peace deal that ended the 30-year military conflict, and during which around 50,000 Acehnese, including civilians, were killed. Di sisi lain, Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Jaka Awal, membantah tudingan dilontarkan oleh ASNLF. Jaka memberikan argumentasi bahwa untuk memberantas korupsi Indonesia telah mempunyai mekanisme sendiri seperti adanya Badan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk untuk memerangi korupsi. Sedangkan masalah penegakan hukum berjalan lancar sebagaimana perundang-undangan yang berlaku. Setiap ada masalah hukum langsung ditangani dengan secepatnya, dan menganggap ASNLF tidak mengikuti perkembangan penegakan hukum di Indonesia selama ini. Large part of police force in the provinces of Papua and West Papua are locals, including the provincial police chief. The above element of combating impunity also serve to respond the statement on the conduct on police in the Indonesian province of Aceh. It is also well known that our Corruption Eradication Commission has been working independently and tirelessly to combat corruption. Those statements, in our view, lacks of
of up-to-date and comprehensive understanding on the situation on the ground. To put in the context, Indonesia is a democratic country, has put strong infrastructure to promote and protect human rights. Bottom-up initiatives are also encouraged and developed. Dari Jenewa, Swiss, Tim Liputan mengabarkan.